Nove tehnologije u poljoprivredi podrazumevaju i inovativne načine komunikacije između poljoprivrednika i spoljnih faktora koji su važni činioci u savremenoj voćarskoj proizvodnji. Vremenski uslovi u mnogome diktiraju visinu roda jer je dobro poznata činjenica da je poljoprivreda fabrika pod vedrim nebom. Firma Agrofertikrop uz svoj bogati asortiman proizvoda za savremeno voćarstvo odnedavno je uvrstila i meteo stanice najnovije generacije. Tu smo u Krčedinu na voćnjaku Agrounije od 130 hektara. Neka saradnja sa Agrofertikropom je tu krenula pretprošle godine gdje smo uradili prvih nekoliko meteoroloških stanica, a tu saradnju smo uspješno nastavili i ove godine. Znači, oni su bili zadovoljni tim uređajima koje smo isporučili i kako su oni radili. Ovo je jedna intenzivna proizvodnja i obraća se pažnja na svaki detalj. Znači da je u suštini ono što je njima bilo najbitnije u ovom slučaju, to je antifrost zaštita koju imaju. Vidjeli smo jedno veliko jezero, akumulaciju koja služi za zaštitu od mraza u prolećnim danima. I upravo tu smo još danas, odnosno juče, instalirali još dve stanice koje prate suvu i vlažnu temperaturu, odnosno one parametre koji su bitni njima za početak odbrane protiv mraza, odnosno za moment startovanja antifrost sistema. Savremene tehnologije u poljoprivredi se više ne mogu zamisliti bez uređaja za praćenje agrometeoroloških promjena i drugih uslova životne sredine. Agrofertikrop u ponudi ima meteorološke stanice renomirane austrijske kompanije, koje pokazuju precizne vremenske podatke i na taj način optimizuju potrošnju prilikom zaštite bilja. Jedan od zadataka savremenog i intenzivnog voćarstva jeste i ušteda svih inputa po jedinici površine. Površina je velika je potrošnja vode, samim tim nije svejedno da li će raditi sat, dva, tri duže ili manje. Znači da tako smo napravili jedan sistem da smo postavili nekoliko mernih tačaka za suvu i vlažnu temperaturu. Znači ovdje imamo i visinsku razliku u voćnjaku, tako da smo iznivelisali na 3 nivoa i senzore za temperaturu, a isto tako smo dodali za zapadnu i za istočnu stranu dodatna merna mesta. Tako da smo napravili jednu mrežu da stručnjaci iz Agrounije zaista mogu da se koriste, a oni time znaju da se koriste, da racionalizuju potrošnju vode kod antifrost sistema. Kod antifrost sistema koristimo vodu za zaštitu od mraza. Samim tim nam je neophodan i taj pokazatelj vlažne temperature, odnosno vlažnog termometra, koji simulira temperaturu vlažnog biljnog dela, tako da na taj način smo sigurni da smo dovoljno rano, odnosno pravovremeno uključili ovaj sistem, da ne kasnimo, a s druge strane ne možemo ni izazvati neku štetu ako smo kasno uključili sistem, tako da mislim da sa ovako još koncipiranom strategijom da se na nekoliko mernih mjesta to prati, oni upravo postižu cilj, a to je racionalizacija potrošnje vode. Akumulacija se jako dugo puni, jako se brzo prazni, a dugo se puni, tako da na ovaj način su oni uspjeli da svedu potrošnju vode na maksimalno moguću racionalnu meru. Uređaj je dizajniran za praćenje podataka putem široke palete senzora. Kao i svi proizvodi, ova meteo stanica meri, skladišti i šalje podatke korisnicima koji imaju slobodan pristup podacima putem interneta i mobilnih aplikacija. U jednom ovako modernom voćnjaku neophodno je biti što precizniji sa svim agrotehničkim merama. Pored tih tačaka na kojima prate vlažnu i suvu temperaturu, imaju jednu stanicu koju koriste za sve ostale parametre koji su važni za proizvodnju, na kojima prate vlažnost zemljišta, temperaturu zemljišta, imaju modele za prognoze bolesti, konkretno u ovom slučaju jabuke. Sve to inženjerima i stručnjacima iz njihovog tima omogućava da imaju i neku arhivu podataka za neku njihovu analizu i za bolje donošenje odluka u budućnosti. Korisnici meteo stanica imaju mogućnost da u svakom trenutku dobiju upozorenje na širok spektar vremenskih nepogoda, kao što su upozorenje na mraz koje se šalje putem SMS-a, zatim praćenje vlažnosti zemljišta i navodnjavanja,
prognoze pojave bolesti, upozorenje na poplavu, kao i praćenje uslova životne sredine.